Predstavitelj srpske, ruske, slovatske i bunjevačke matki Nješka u švetočnej sali Matici Srpskej predstavili svoju dijalnost, ale i najväčší problemy, so ktorými sú u ostatních rokoch zočení. Všetky matice, či už rusinska, bunjevska alebo slovenská, nemajú riešený status. Danas smo čuli recimo ovde koliko je i smanjeno stanovništvo, čuli smo i da je manje dece u školama. Ja moram reći da je isti proces i kada je srpska manjina, recimo u Rumuniji u pitanju ili u Mađarskoj. U Mađarskoj je nešto, možda proces relativno zaustavljen, tamo dosta je veliki priliv bio u prethodnom periodu, ali to su sve procesi koji su zajednički za sve naše narode i dobro je da to sagledamo zajednički. Stvar u tim, že od 2011 roku, jak to išla reorganizacija pri matkoh, nam status zniženi na úroveň Združenja hrazdanov. Ispušteni sme na úroveň bez finansovanja, poriadného finansovanja, dem na spôsob, že sme to vytvorovali po projektu. Po zakončenju toho stretnuca matky pokrajinskim i republičnim vlastcom pošlju usohlašenu vymohu za rješovanje toho šitskim jim zajednického i najväčšieho problema.